saa cia Vilingi wa Mauvoo. Otindete ata munda musaisi ni kwa muthana wa kwende kwitha wa kwaila na wa kwende sia mashini yakwa ya kumbone saa yembene twavika saa mwanza saa cia Afrika melone wa sua cia vika ida saa cia gukwete ya Vilingi wa Mauvoo na muthanya wa munthi thini wa Vilingi wa Mauvoo ve Mauvoo kauta alangumba ni sini nguthangi kueleza ndi maondo mama usenyo ma Uhuru Park na ndi nonguthangi unenga ngewemwe yende no sani cia andu muno ya ndikwithe yatuka na ndi kuvaluka ile tite andu aingi matena mawikalo na ndi twambia no nene ni utundi na metando yetu yamekomukanile @mutongo tvke director mwema tutumete #Vilingi wa Mauvoo ndina mtandao wa Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official, wasamba vandi na mtandao wa Instagram Mutongo_TV. Namba yetu ya SMS ni ile 395 ile 395 na omundi ni ukulite kulile laisi ni ukulite wisi chao yolo wa kiwanza cha kwitanithia cha Uhuru Park ndonda viendi ndino namba yetu ya SMS ile 395 wisi chao yolo wa kiwanza cha kwitanithia cha Uhuru Park. Nyine tawa Steven mwa manena ukethia na naudhocha nikenda ngunengelelie Mauvoo na Mauvoo maumundi tumambisi ya countini ya Makueni vala andu mbewa miongoena mamisi 15 kumotoi wa Kithembe ulai county nini ya Kilungu county ya Makueni na malasimiki kutia mawikalo mo na kumana na muisio wa kuomboka kwa nthi kisioniki mavisa Musalava Mutune nimete witano wa mituki wa leu na maema kutethesia misi na ndi officer lotongoisi muvia wa Musalava Mutune county ya Makueni Evans Peter na waikithia kana misimbe wa 10 ye muisioni kumana na mwalika munene ula wikisioni cha ndu Kithembe Kilungu county ya Makueni Caleb Chalo wa Mutunga no kutwambise Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umundu ni mukwa imwe kuma utoine wa Mutongune ula wendo ila ithaye nungune county ya Makueni area cia Kilungu na ende vaane vala enende methitwe mana kwata thina wa kwitha nthi momonyoka ile tumeta kwa Kiswahili momonyoko wa ardhi na batina wakwa nibo bena watu kumula munene na ula wethete kuma nthi cieso uthikia maisha maene nthi ala mekalava muicione na nikwithanena na family la affected kana mesila yithitwe twite vakuve na watu kusulo na mbisi so na ula kwi umunthi uwende na kuongeleka na uyiti unena ni kana siili bandi topa yaba muna ninyo siende no likanthi pavalukite muthanga ndini waitwi kuyu na nikwithanena na one of the kana nikwithanena no mu wa family la sikwitha sielesia undu watu kusua mbisi na undu siethitwe siwona na kuvikia bula report ila mekite na undu maundu maendelee karibu kwa masiro magwirora nita Steven Mongela Malasi na njaiwe ba na niani ba ile ambapo watu go wambeye tene lakini CDE na vayo vizi wa government tutaikala wesipokuwa national government yazo kwa tabari eno yukela uboyiwa walando nyoboya muno ne mavikiwe na mayera kishondo patonyeka kusaidia sana muthanga uweke kwenda saidi nundo na andu maba twathama muthango ucio no kwenda bado kuzuiwa ila ambapo andu aingi pe wala mathamite na no twende na uswania kindu kiu nikenda tonya tujana no tutonya thama ithio nthe enda serikali nezo etotethio wa mituki serikali ka etotethio wa mituki vaini ndia uthama twende yona kwikala nundu kindu kila kieta ithino suo nthe ndikiuo na kiuo kiyumire kundu kwasa no nyombu ile chakitwo no majirani nundu ni kikwatitwe naye ukizethia niki ukwati wa kiuo ni munini kiuo kikiwete kingi na kikwatitwe kiini kya kila nigo kieta enda menjisu ya muthembosu na tekumo yu ni kuma tene lakini yuni yukie wasi ila batukanie weza ethia ona baikinya kana baikinya mundu na baikindu latia mundani ona muti waku we bundu temoka utethio kaunangu yu pekalito ngizane serikali ngokulia ilikilele sana imanyondo yekweka muthango ungamewamba ukokua basi mambo itakuwa mzuri na ndio yiti unena ati na area chief na ola wami na kuelezea already
ne babikia ndongi musi ya kiserikali ofisini wa county no tonyo bikaba utomete umwe wole ukite kuungamia na kusisia undu na yuni kana family zaidi we 14 hethate na vetia nisikitha sisonjo kuma falasi kala nundu wa watu ku la oyuende na kwatuke ya na kweke maisha ma ona na mwila siva ukesethia sithi nane muno ningunena nongi umwe ba mama etwelesia siolama na notify watu ku na maundu mamuthembo cia business etwaga masiro ni meri mongela anyani kalaba tuyamuka muthenya wa katano kwa thanthatu kwa cha ni tuonie kawali ku kayo kanini na tuibika saa 4 twegala tuisisetie tuibika saa 4 ndi walikuwa thanye muno kuma bubu twambia kuona cio ikithi sindo bande miundani ikithi miti la tutethacia nayo miti ya avocado sindu bingi na maliwa tubande muundani mabikia kuthi na ithiu tweba twi stranded nundu twineza ukwata utethio nomwe Red Cross ni manokie matuya no mekuka kubika butu ineza kuona kindu ona kimwe indi ithiu tukula serikali nundu kuthama kwiona binya ithe tu university ba na twina bandu tona kwamba kuthi tumakulia makatwete utethio na muno mbe kwamba oswane ulwaba matukwatie muthanga takutwaki ona ambulance nikana withio na tuoba tuo safe na be nyumba muyiba yende na kwatuka yusai ene yuta yale mathami makuwa sindu na itu twende ona kwibanga au tuthi tutesiko twendete tutesikila tukaya tutesi mwiso witu kou nabo ya serikali itwetane kwa mituki musio ni undu wa kusenya muno ni kwitha kundu kula tukwata ma watu kunena kwa Rift Valley lakini kisio kicha nungu ni kithe kikwata ma watu ku alama yethe maziki ya maisha maene ndiki kisio niki moisione ni kwitha ndiate la kuona kana ishirika thilathi wete kana ni kwitha hivi kaya msalaba mwekundu kana Red Cross ni kwitha hivi kava ni kwitha ndio manya Mauvoo wao then akumaite ndini wa Vilingi wa Mauvoo wa masa alama okete kiripoti ya Mutongo TV kuma area cia nungune utuine wa Mutongune ni Caleb Chalo wa Mutunga naindi isuninge waya chevana kimako muno twemekwata cio cio alamethi wende makunika kuma na naindi muisio so nainde Caleb Chalo wa Mutunga undwe wa autavine wende na kwatenge wesu no imekwata thini wa Vilingi wa Mauvoo saa 1:30 na saa 3:30 va Mutongo TV twendea nambenika na MCA wa ward ya Mutito Nengelani ngale county ya Masakuno akulia majaji makoti ulothe ni kiama kwani alama atungwa iko kana court of appeal manewe uthei wa kumia utiwo utemulikilile Yohana Munyao ainena na Vilingi wa Mauvoo sokoni wa Mutitoni nuwetie kana ketha mutalatala wa BBI ukavetu kethwa uketha utono utethia akenya kana nende kwa vanene unani uo kametha na mevutho itina wakoti wa yulu kutua kana mutalatala wa kuvendo katiba kusila BBI we overthukanu na meo Daniel Mwongela nuwewe na ngeweno yonthe koti situ inengwe ulasio neneto siake MCA wa Mutito Nengelani ward Jonathan Munyao ula walesekana kavindani ka nthi ya Kenya yende na kwetela utua koti yulu walivoti ya BBI asilima makwani ni mailete uthukuma na utwika nikana kwikithe kana mwene nthi ni wakwata usungio mwelu kukonia livoti isu nundu yekiita kila mundu va nthi ya Kenya ni useo tuketha na independence ya judiciary kana asilima ituma makwani ni na mwikio kana judges ila yetha cikalile kwani yunthi ikekalila kivila cha utuika wao yola masomeiye makuna wia wo na ketha ni mekwitikilana na judges isu metha na itumi cia ilite ila itumie metikilana na utui wa koti yesu indi makasila kana makasizia utui kila kina wetiwe kana utui usu mekalile kivila cha siasa tetha tienda kukulania mbozi situ mbozi ya kwayo yenda na siata ingi MCAO nanena na kisese ki ni walesia kana ethi wa BBI ikavetukithwa mwene nthi akethiwa na utethio munene nundu ukakusiwa maendeleo o maingi ona kuvituka alama na kusiwe vindani ile vituku no thukumi utembesa ndutoneka ni kuniwa nengwa mapata kila kona ya ward yakwa no kethia mbesa siivo tiipi tukithia na aishimiwa onthe ma ward county ya Masaku
nimetikilana na kwa kana kila mheshimiwa wa kila ward pai wathiungi enende metha mainite takwazia ndwikite ki na ndwikite kia na ciendu icio cionthe cienda mbesa ingi ni waunya witano kwa andu ma mutituni Ngelani ward kwithiwa na umisio kavindani ka miradi mbingi yende na uminukilelwa ona kutwika ukwati wa nthi ya Kenya ni wakwatie ukuno munene kumana na wa tulinyo twa corona uka itina wa enenthi kauta kwitha manaende na kukilia kiyo cho yolo wa miradi imwe yende na utwai gava sokoni uyu na wadi nino ya Ngelani mutituni ward usi wa baba itwa inoni nundu kiao nikiendeie na kwa nangika na ni bathuku othono kineki renovation ni twenda indi pasiwe muno nundu o ivinda yukite mbwa yaende yo atandithia kanu andu onthe nundu be maskulu na be maundu maingi ala metha maende bau kukiraniria kwitha kwina thina talelu akuma mutitoni mpaka mbukoni kubitila mpaka katebe nisiithitwe na thina yulu wa kadi cia huduma ila ciende na unengano kwa enenthi yona ni waelesekana vevata wa enenthi kuvikiwa kadi isu isesene ila civa kuvi ndaelesia kana enenthi aingi alaku maitonya uvikia kula kadi isu ciunenganwe na nikenda kwikithikana kila mwenenthi ni wakwata kadi isu kumava sokoni wa mutituni Mutongoi TV yako sitwa ni Daniel Mwongela. Tuende nambe na Mauvoo we mwikali wa Ilovi ona ukambani nini sini wisiki wanza cha kuthio mwana cha kwetanithia cha Uhuru Park indi no kwitha utesi muno yulu wa kiwanza ki mwandiki wa Mauvoo kuma kisioni cha Ilovi Benjamin Mwaka no tumanisi kilungu ki mwanya kila kivatisitwe mausenyo ma Uhuru Park na ki ni kilungu cha keli change wa ino siaisi ona kwithwa mauseo ma kiwanza ki ni maingi muno kwa ene cianda kivathukanyo unene wa kiwanza wende na kuoleka kila muthenya kumanwa na milati kivathukanyo ya serikali nene na serikali ya kavinda imwana ya NMS ila itwaiwe ndeni na oingi nthino wa kiwanza ki cha Uhuru Park. Ndeni cia ikono cionthe cia kiwanza ki ni wakiwa malelu a ala maende kuthanthangwa na kwa ivinda yasa kisioniki na kila kiende kwa kiwanza cha matukwa cha ukui changali cha Green Park Terminal vanatwa ve kiwanza cha enenthi cha kuitanithia cha Luna Park ukava wa Uhuru Park. Atete aingi mausuvi waitheka na maithiuluko miakani ya 1990 matongwewe ni mututia Profesa wa Gari Mathai maimu Stalin wambe kuikithia kana iwanza cia kuthiumwa cia awanda Uhuru Park kikimwe inavikia koso kivina ni serikali na tandithia maki mbene undula wale kusiwenesa ni vatoneka ukaende o muno thino mithena yukite otondo musimuneno Ilovi huende na kuyana vethi tunazikayo cia kwa ili otongoi na mithukumile kaundini ngwa serikali nzao mwana ya NMS ono uyovo mathina matene ala methi tumekumbilite atandithia kiwanzani ki cha Uhuru Park maya isa kumandhi wa usungio wa kutua kuvikia OU. Pesa hizi kazi imekuwa ngumu sana. Hali imekuwa ngumu kabisa. Pesa tu ndio hakuna. Hali imekuwa ngumu. Biashara iliisha ndugu yangu. Ukilinganisha ile miaka na wakati huu ni kama kulinganisha juu na hamna tofauti, hamna comparison yoyote. Biashara ziliisha. Tunachofanya sasa ni survival. Serikali nene kuisila mwavuli wa NMS wanakutwika ni kile kithito kweli wanza isi ya kudhumu ya sia awanda vamu sino Ilovi
yethitu na kikono muno kwa ile kiwanza ki cha Uhuru Park. Utheu kutumanywa kwa Mauvoo ondumwe na kutheua na usuvio wa maithiuluko kiwanzani ki ni sindu imwe ila kwa vanene utongoi wa NMS, serikali ya kaunti na serikali nene yethitwe yitula muti kwa kwithwa na kikono muno nthino uthukumi wake. Wakati tulileta hizi county government nilifikiria mimi kwa maoni yangu mambo kama hizi zitashughulikiwa. Manake huu sasa hii ni kitu ambayo kulingana na sifa yake ipaswi kuwa hivi. Ningeomba wenye kuhusika waangalie minara kama hiyo aache kuachilia namna hii, at least itunzwe. Wageni utoka mbali wakija na sifa ya kutaka kujionea kitu kama hii lakini wanapata sivyo. So ningeomba tu wenye kuhusika at least waiangalie minara hii irindwe na irudishiwe hadhi yake ile ilikuwa nayo. Mnara kama huko mfano hapa kulikuwa na maji ilikuwa inaruka. Ilikuwa kitu maridadi kitu ungetamani hata kuiona, lakini sasa angalia mpaka kufagia mahali penyewe ni changamoto ndugu yangu. Kutusaidia tu na kutusukuma mbele. Kanjo tu ndo wana pesa. Watuone watukumbuke kidogo. Kitambo tulikuwa tunaweza kuja tuuze hata kama 500 turudi naye kwa nyumba, sasa hata 500 kuuza ni noma. Wa kiwanza ki cha Green Park Terminal thino wa kiwanza ki cha kuthiomuya cha Uhuru Park wa musini lovi kiwanza kila kigwithwa kikomanya ngale cia kwikuma ikoma kuvathukanyo cia musi uwa ilovi withwa uitethesya kukilia ukwati wa tandithia aingi anini alama kunia biashara wo ndini wa kiwanza ki cha Uhuru Park. Ona uovo kivito kitu cha kumantha mawoni kuma kula kwi ene sianda anene nthino utongo iva musino ilovi ondumwe na ateti mamo ithiuluko kukonya mivango na mitalatala ila yikitu kukonya kusuvia na kwailia Uhuru Park ni kina kimie nguta itina wa kwithwa vate umwe unenda kumya maoni make mathiki 7. Muthio wa kilungu cha keli cha mautanu na mwisho wa Uhuru Park kuma va musini wa ilovi dilivoti ya Mutongo TV nye Nito Benjamin mwaka. Naindi ni kwatiketha ndu yisi ni wa manama maundu meke vathukania mondo kauta yulo wa kiwanza ki cha kuthiumua na cha kwetanithia cha Uhuru Park. Na hicho gitumite ni okulia undume utumani mukuvi nthini wa namba itu ya SMS ili 3915 undaviti kila wisi yulo wa kiwanza ki cha Uhuru Park. Umbite ni Joy Kuma Kanyongo nisi sindu sionthe. Siwambe ya esi sindu sionthe yulo wa kiwanza cha Uhuru Park. Ulamutongo ipatoa mwane boys kuka wa sukari tuimwe sana Uhuru Park indethetie muno ila na iki visi na toa tulembo ku na ende tukakuna visa ona mumbua no vesi akambia pamoja. Message ya mwisho umbete hai Mutongo TV ni masiku mamwingi nende na kuwatch Vilingi wa Mauvoo ni muvya monda musaisia na maende uthio mwone vaini ninyo kiuchene va tuisiokethia ninguthange kwete Mauvoo kauta tunena ni nthini wa mitandao itu amekumukanile @Mutongo TV director mwema tumite #Vilingi wa Mauvoo twethiane itino vineta yasa. Sasa hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua? Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia dhibitisha insurance cover imeangalia maslahi yako. Na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote.
pia ukumbuke kujitolea fotokopi yako. Oh, sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio dhibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Ve bandu wose teka no kwenda kosa kandalasi ka mwako. Kampuni ya Rhino Mabati niyo kutuma mubango wa kuyania. Rhino Mabati mena mabati nthe ala ukwenda na ni mwaseo. Nundu nimekutia kilungu cha 20% then wa budget yaku. Rhino Mabati mena mabati malangisio nthe na umbo kivalukanio kuyanisia wendi waku. Mena mabati muthemba wa Brit style, Jamii style, Roman Jamii style, Box Jamii style na Jamania style. Na yu mena Espana style na ila nionze muno. Rhino Mabati Factory nasio nundu yulua discount sia kusanya nimo kukwia na kutoa mabati maku vala ukwenda. Rhino Mabati Factory Limited ye kitengela lelo ni wako dhina manga mwivo ndhevala uiva Kenya no wetie order ya kukwesela Facebook ila ni Rhino Mabati kana kwesela WhatsApp nambane ithi no olike mutandao ni wito wa www.rhinomabati.co.ke. Mabati ma Rhino ni mabati malumu ma mwako manake dukasioke inge kukitana nyeki mboi neuka oya nyumba yaku. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanwa nonge Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano kwa mbe ya saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Baya jitembeza Uichojiza Ndio maana misina pupa Ya maisha kweli Ni muvyamo ndo musese nondo kwende no sese Vilingi Wa Mauvoo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba na tondo ni kwete ende nonana nena kwa ndini wa SMS ito ilita tukenda mwitano undavikila wisi yulo wa kiwanza cha Uhuru Park na ndi tuyende ya munini wa komanda wa volisi wa kiliombunge cha mwingi ya kati Nicholas Mutua ni wakithia enenthi usese wa kuyana musini munene wa mwingi na nza wa musi wa mwingi uneni woka methana mevutho itina wa enenthi kunungu nisia uvungulu wa Mauvoo kisioneki valame watachakana volisi yesembania na alama teki tutambala tuwa kuikuneka munuka na manyuka na mask makolwa ni kusese ya enenthi mwandikiti wa Mauvoo kumakisionekili na musangi nina unangelelia Vilingi uvuve Itina wa enenzima mwingia katila ikaunti ya Kitui kulalamika uvungulu wa Mauvoo munini wa OCPD subcounty no ni wazekana nuko ikithekana kila kona ya musi huo vamana isio sionzese ya mwingia kati nisikuithwa na Mauvoo Onene ofisini wake Mutua ni wesekana siko so uvungulu wa Mauvoo musini usithitwe sikinyite muno Wengine wesekana mausa ma polisi subcounty nino nimethitwe mayumulite muno kukitana na siku ile itonya kukosethia enenzi Mauvoo Mutua ni wongela na kwasekana nukuikithia ni wanyaike mausa ma polisi kukuna patrol utuku isioni sionza muno kisioni cha Mavoko Nicholas Mutua, Deputy Sub-County Police Commander, Mwingi Central Sub-County. Generally, Mwingi Central
ni kwithite kwina Mauvoo museo ni kwithwa all my officers ni methitwe meyumitie kuthukuma NND polapo ndepetha na ubungu wa Mauvoo ni to make sure ni nongongela usalama na ku make sure kila uyo uivika ina nyaisya patrol officers me the makava areas on the ila itonya kwithwa sina ubungulu wa Mauvoo like Mavoko area pala kwithwa na ubungulu wa Mauvoo ningu kwatite kutuma askari ma kutosha. Atandithia na mono mekithuma kuna biashara sio batenzika nundu Mauvoo no thikwikithwa nikenda usa kwithia investors ma mwingi ni metha mena matonya kuendelea na biashara sio nesa kutena unyivu wa Mauvoo. Kwa hiyo generally Mauvoo wa mwingi central right now ni museo. Kuma sub-county ya Mwingi ya Kate, ngoripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Tuma kauntini ya Kitui nenda kukwete mpaka kauntini ya Masako itina wakisio cha matakutha matongolela ikangunto kaunti ya Masako kusia utongo imuthuku yume na wikwacho kana maundu nimeovinduka itina wa unyuvani wa atumia mandoa na ndongo isia soko kutwa isu ya muthenyani wa umunthe unyuvani uo ulataiwa ni munini wa chief wa sub-location ya Kalandini Francis Malinda wikwatiwa kuweta uthiumo wa utongo kisioni ki na usungio kwa mathina alamevulite ekali makisio ki mwandiki wa Mauvoo kuma kisioni ki Boni Motesia enangewe na yonthe. Mbili, tatu, safi. Nikikalo kila cha toyo ni enende mwana munini wa Kivu kisioni cha matakutha kila kisambu kaundini ya matungulu enende mumilete kwa wingi kusakuwa tongo itanze mwea kwa ilanja uthukumi. Na omonthio enonie bebata nondo ndemewe binda yakwa ndithoko moya la netweba be atumia maisio wala nethe yobo na nyumba 10 na nondo restructure the format na units ya nyumba 10 na atumia maisio naona beo bata at least ana inchi moke teko ne baraza na mainanga atongo imo alati tono thukumana na makuma omonthio kwendea na nengeti kwasya kana alama na atwebo maina thukuma ne mana thukuma lakini sainge kuthukumana na mwananchi kwitha kwi maana so omonthio ne meka kindu cha bata ba matakutha village nitambia ile yosueti na wakwithwa kwina unyivu wa Mauvoo ungei o vamwe na ulelu wa ngwatanio kwienenthi ba kisioni ndia mbea uya baina thina naina imwana mbingila cia idlers cia tinda ba soko na ninonie nikomania nyumba 10 na atumia maisio na cia ima ciana hii na matavia pata wa ciana cio ciekalae si occupied vandu va ciethe si idle nondo ila si idle no cio kwatwa ni cilia ya kwika nai kana kutula kana kuvena mundu na kuma vuna nena na commander ula we va post na mweatitetheanisie ni kana to beef up security na e committee imbene ya soko yona ye better tuandike ma watchman alama elethia wa maisunga soko of which you soko wa matakutha we na ma watchman ele na of late tela kwiwa ngewa ya ungeipa uthosi wa nzovi witwika nundu mola wothothe unyivu wa Mauvoo na mwene ilavu na maende na ukayani kana mongelangwe masama kuthukuma masama kuvunga mwitithia TV nyewa nundu tithukumitwa tinengetwa masaili na masaili kinyeta kwa mbaya kwa tini swara ni mbaka waita lakini masama ovunga na masama itumawe ani manini pyu na mwali mukalili onenyu tamwe andu taitu tithukuma njua kali na tithukumio mathina kana cianile tina sikana titethie na titonya kwithia titonya kuikutha nundu bala mundu uma cia kindu no botonya itethia hapo kuuta kethi batonyeka ithino nyeta kwa nongulia tikongela kwa masaa amwe malama sakuwa mayase kana ngusanizo cia utongo ino maundu amwe alama ethia maitunga maendeyo na itina ni kwa tena twa ni chabani wa ilavu kwa matuko maingi nundu ene nthini monie ni ndona kuma kwa ya soko ina za kwa ingi ki chabani wa soko na uma chabani wa ilavu lakini nundu wa maundu wa siasa cia andu hapo neno kime unena no siasa nundu ingi mumwe ibela ni sio sokoni unu wakava kwithwa wi wa Mauvoo kiwathukanu na mausokoni alangi matoya wa kisioni ki
usakwani wa munthi we na Mauvoo na ndiaona omba nongi to nundu kila mundu nuosie vinda yake na osa muthenya wake na tamuatipa mpaka mombene manenge atongoi nundu nina ma requestete manenge atongoi ala nguthukuma mo na nzela ya ile kwa hiyo baye fujo baye thina even though sainge mundu no lalakala maybe not ona umwe kebelani okela ona atu okwati na witiwa wila lakwa na ikwati o siasa kana ikwati okukima obisi bakini by the end of the day obisi utemu kime na gwendo thukuma kuma kisioni cha matakutha samkaudini ya Matungulu nitawa Boni Mutisia.